Hej, pratiš ti što ima na Openu? Ovi Electro Power su jako dobri. Tko su ti? To je novi band koji nastupa na Openu. Nastupa i roller band, bandom Delphi, Jim, Jam, Ramira i Gastona, ali ne znam kako se zovu. A bar sumnjam da će Delphi nastupiti, jer uvijek kad je nazovem je tužna zbog Gastona. Znaš to? Ne. Zašto ne pitaš prijatelja bivšeg dečka od Frendice? Koga? Pitaj Matea da pita Gastona hoće li Delphi nastupiti. Zašto ti sve moram crtati? Okej. Ej, Mateo, Amber mi je rekla da te pitam da pitaš Gastona hoće li Delphi nastupiti. Jesi normalna? Kako možeš reći da ja Rekla si pitam? da pitam. Jasmin, nemam pojma. Pitaj prijateljicu. Luna, nešto se događa. Ne, samo sam malo umorna, ne znam. Ne mogu pogoditi pravi ritam za ovu koreografiju. Baš je jako teška. Sigurna si da je samo to? Kako to misliš? Ne znam, možda Simon ima veze s tvojim raspoloženjem? A što ima sa Ksavijem? Svašta. Zamisli, cura za koju sam mislila da mu je cura, mu zapravo nije cura, nego kolegica. Zar to nije ludo? Vidiš? Rekla sam ti, taj spoj, fakat bio spoj! Možete li se malo stišati? Koliko je sati? Idem se obući za spoj s Arkadom. Idem s tobom, imam posla. Što misliš, suknja, haljina, kratka hlača? Opet, mama. Naravno, 7. poziv u danu. Moram se javiti. Znaš kako je nervozna kad se ne javim. Da, pozdravi, okej? Bok, mama. Da, tu sam u hotelu s Lunom. Sve je super. Što? Što se smiješ? Ako se smiješ moje jakni naopačke, skidam je. Ne, ali osim što nosiš jaknu naopako, imaš i usta puna čokolade. Nije istina. Je. Ajo, nisam primijetila. A dobro, možda jedeš nosom i obrazima umjesto ustima, ja ne znam. Haha, jako smiješno. Dobro? Da, nemaš više. Kako ti ide trening? S obzirom na to kako brzo jedeš sladoled, pretpostavljam da imaš puno energije, a? I previše. I ima puno teških figura koje mi baš i ne idu. Pa mogao bi ti pomoći, ali ne brini, neću tražiti sladoled za uzvrat. Wow, ne vjerujem. Snop će mi pomoći i neće tražiti ništa za uzvrat. Čuj, jesi dobro? Nemaš temperaturu, Ne, nemam temperaturu, stvarno, dobro si. Gle, možda ti treba moje viđenje, a? Čekaj, misliš na to da mi je lice puno sladoleda ili na stazu? Na stazu, jer ti želim pomoći. I na lice od sladoleda. Luna, što ima? Kako ste? Svirat ću s roller bandom preko video poziva, sad su mi javili. Ozbiljno? Da. Dobro! Moraš mi reći kako ćete se spojiti da vas gledam. Da, ali ne želim da nas gledaš, želim da pjevaš sa mnom. Ne. Ja sam neću uspjeti, molim te pomozi mi. Da, naopačke je. U redu. U redu, pjevat ću s tobom.